Whakaalawhala ia tu, hana he tōlu te wala tala tu tupu ke lata ia mo ia whewhinei. Whakamua, tahatanga hua he whahenga hua whakapulo a leo, koe pulo tu whasilolonga fōki ha Niue ko Clan Jackson, ko whiwhili mo e whaituanga fōki a ia, ko e taha pulo tu uhulolongo he Pasifika, ke he weweheanga ko e Pacific Media Best Language Category, ke he tau ua whe uofu maono Pacific Music Award i Okalana, New Zealand, ke lata ia mo hana alolongo, po ke lapa kofe ko e Niue taha hiva fituono. Pehe mai a Clan Jackson koe tau whiwhili anga nei laulahi ke tau leo lolongo. Tau se e whoki a mataka Pacific Media Music Award ke whakamailonga ke te pulutu uhulolongo me whaulu puhala whoki na ne ke whakamalolo me langa ki hake wangahau Niue. Tau anga whakamotu ke iloa he tau tangata he lalolangi. Pehe mai whoki a Glenn manakulahi a ia ke whakatumau me whakamalolo ke hana tupu maianga ke tau leo lolongo ke kehe ka na kaila mahuinga lahi ke ia. Pulotu mai mai ke whoki a ia ke whakaongaanga he tau puhala whua koe AI ke tau seanga ke he tau lolongo. Ka koe laulahi he ana tau lolongo ne tau seose ni e ia. Mita ke whoki e tau puhala whau nei he talahau mai a ia, kana kai mai ke tau puhala whau nei ke tau se me maua tau leo, mo tau talahau anga kwa hako ke he whakaleo anga ke tau kupu he wangahau Niue. Pehe mai a Glenn, ka eke ke kautu a ia po ke nakai kautu, whia lahi a ia ko mai ke whiwhili a ia ke hoko atu ke he taunanga nei. Whia mai matalahi whoki a ia ke he kuia Niue ke he taunanga nei po ke tau whakawhia anga pehe nei he Pasifika. Pohala atu whoki te manatu whakaoe hana ki a lautulu ne ko tumau ke langmatai ke hana whenonga me tau ngahua nei. Mua atu ke tau tangata osi, hana mga whaoa, tau tangata Niue, tau tangata ngahua pisinisi ke tau langmatai nei, as mea ke a ia ke hoko atu ai ke tau nangalahi nei. Ne whakailoa he takitaki he whahenga hua he tau le kua tupu whakaofo ha Niue, e tuanga ha Niue ke he mga aho tōla nei. Ko hoko atu ke he hatakianga ko e launu moana. Ki sia ai ke he hatau tūlu a tau whakailoanga ke he whawhanga pepa ne whakailoa mai koe tūlu e weweheanga hatakianga ke mailoa i tau tangata osi he motu nei ko Niue. Whakailoanga whakamua ko e hatakianga launu moana. Kua tuku ai ke lata mo e motu ko Niue katoa. Kua kisia ai ke he whanua he motu, ke he tau mahina e kua mole kua mango mo e tose lahi whuki e uha. Mailonga whuki ke he tolu mahina e kua mole ki tua, e toho toko lalo e uha, mo e marikisi hake whuki e vevela he whanua. Hanei e tau hatakianga ke e muitua atu ki ai. Koe launu moana ke lata mo e vai. Ke e leveki mo e whakaonga whakamita ki e vai, ua toka e tau tepe vai ke tawhenoa po ke whakaonga holopi. Ka eke kua kisia e tau koloa nei kua malona, si whakailoa whakamawhisi ke e whaenga hua vai. Ko e whakailoanga lanu kula ke lata mo e tau afi. Ke aua ne ke tungi whakaanoa ke he tau vau, toka noa po ke tungi manunu ne ke torofia e afi, ha kua kisia e mango he whanua. Ko e whakailoanga lanu laufusi ke lata mo e tau malolo sino. Ke leveki mo e pui e tau malolo sino mai he vevela he la, tō tu mau e whaenga hua, ke he tau le kua tupu whakaofo, ke he tuku atu e tau whakailoanga, ke he tau mga hoimoa. Mātutaki mai he whahe maua mo whakawhano whikau ke whahata puka male, koe Telecom Niue, ne pehe mai a lautulu tū mau e tau mātutaki anga he whahenga hua, mo e tau tangata he motu, ha koe tau le kua ke he tau internet ke whahata puka male. Koe tau le kua nei ne mou ai ke he awhiawhiua e whahata puka male. Ha koe whalu e tau le kua mai whafu i Niue kua lauia ai e matapatu internete he motu. Pē mai e takitaki he whaenga hua o ta whakawhanu whekau, koe tau le kua nei ne kua moua mai ha koe tau puhala o ta whekau ne matutaki mo e motu ko Samoa. Pē mai e tau talauanga mo e tau kumikumianga mai he mtakau manatua, koe tau le kua lauia ai e manatua submarine cable, fua ai ke tae se au, mai whaangfu mawhae kilomita mai motu ko Samoa.
Pese ni kua liunga hua e tau whakaroanga maua mo e whakawhanu whekau ke mga honei. Ka e tu maua ngaia ni e lole lole mo e tō tualahi e tau puhala maua mo e whakawhanu whekau hako tau le kua nei. Pē mai e whae ngahua Telecom Niue, haha iai halau tōlua tau tangata ngahua, ne ngahua uloa mo e whalu tau kampani, ke maeke ke moua whamawhisi e tau puhala moua, mo e uta whekau he motu. Ne whakailoa he whāhenga hua maua mo e whakawhana whekau ha Niue koe Telecom Niue Limited e halau tūlu a tikitaki ngā hua fōu ko Mr. Roy Bavihi, tali mai he OC e Chief Executive Officer ko Anorak Tendon mo he ana tikitaki anga ke whāhenga hua ke whāi tautau. Hanei fōki tau walatala ia. Pehe mai e whaenga hua maua mai whakawhanu whekau ho Niue koe Telecom Niue Limited, koe lahi ngā hua ha Anrak Denton ke he motu nei ko Niue ke mga hala ni ngā hua ia ke whae tau tau. Koe hana tau ngā hua ke tau puhala uta me maua whekau ho Niue. Tau te ke nolo fōu me tau puhala ke lata me tau tangata ngā hua he whaenga hua. Tuku atu tau manatu whakau e lahi e mtakau ngā hua Telecom Niue Limited me tau tangata Niue ke ia ke hana tau ngā hua. Ko ia e Chief Executive Officer fō ke mga honei ko Mr. Roy Bavihi, kamata mai he ahotaha i au kuso ua hawhi ua fuma ono. Ne e whakahokoa i e taha whakakoanga ke he sene ke Matawai Resort ke whāheta puka mole, ke lata ia mola tūlu e tau e ke pule fō ke he whono ke pule ha Niue, tali mai he osi wiliangalahi ha Niue ke mahina ha me. Ko tau whakakoanga nei ne ko tau se ose paua ki ke lata ia mola tūlu e tau e ke pule fōu, ne ko hahoko atu ke he whono ke pule ha Niue ke hongfu mahi wāki. Tau ofisa ngā hua he whono e ke pule, tau tikitaki ngā hua he whakatu whono, mola tūlu kua wena ke he tau whakakoanga nei ke lata ia mo tau puhala ngā hua he whono ke pule ha Niue. Ko tau whakakoanga nei ke maua whaulu tau loto matala ke halau tūlu tau puhala ngā hua, Toi whakaweha Niue, tau puhala ke tau kitakia ke tau whakatutalaanga, me maua e tau matutakianga me tau tangata he tau maanga. Ko tau whakakoanga nei fōki ne ko tau siusi ai he whakatunu whono, he whono ke pule o Australian Northern Territory, pia fōki mo he ngai whakatunu whono he whono ke pule ha New Zealand. Tau langa matai mai he matakau United Nations Development Program, pia fōki mo tau whakaholoanga Pacific Parliamentary Effectiveness Initiative, ne ko whakatupe ai he whakatu whono New Zealand. Taha e tau whakakoanga ne kua tau siusi ai mo e whālu e tau tikitaki he whakatu whono me tau matakau mai whafo i Niue ke he tōru e aho he whāheta puka mai ke whakamaloloa ki he tau whakatutalaanga ha Niue ke whonoanga lahi he atu Pasifika mo e COP tōlungfuru mataha ke hiki-hikianga he matangi kua mamanaki atu ki ai ke tau nei. Koe tau whakakoanga nei ne kua whakamatapatu ai he matakau SPREP kau whakalataha mai whakatu whono Niue mai whakatu whono Australia. Mole e ua fulu lau tūlu kua whakalataha atu ke tau whakakoanga nei, hangau ia ke tau puhala maua tupe langa matai, tau koloa ngalo me malona, me whalu tau whakatutalaanga ke tau puhala puipuianga ke hiki-hikianga he matangi. Ko e ki pule he whainga hua takatakai motu ko lilifu ko Ronda Sekia mo he ana tamanatu ke lau tulu ni ko hahoko atu ke tau whakakoanga nei ke whakamalolo ke moua e tau lota matala ke lang mataya ke tau whakatutalanga ha Niue mo e tau motu he Pasifika. Pese ni nā kai malolo lahi a Niue ke tau whakatutalanga nei, kai tumaua ngai a Niue ke tau lekua ha koe hiki ke anga he matangi, malona e tau kautahi, tau a wha malolo, mango e whanua ke he motu ke he longa e tau mangaho. Ne whakahoko e ke māma he aho nei e taha whakakoanga ke lata ia mo e tau tiki maanga, mo e matakau FAO koe Food and Agriculture Organisation, whakalataha ai mo e whahenga hua whanua toa kau mo e Fusika, ke lata ia mo tau liwekianga ke he tau moa whakatō fufua. Hanei a Georgia Valiana mo tau walatala ia. Koe tau whakatutalaanga nei ne kua whakamatapatu ai he matakau Food and Agriculture Organisation, kau whakalataha mo i whahinga hua whanua tua kau mo i Fusika. Koe ono-onoanga whakalahi ke tau puhala ke langmatai ke tau tangatanga hua leweki ke he tau moa whakatō fufua, mo i moaanga he tau fufua moa ke lata mo Niue. Ne whakatutala mo ia kua lango kia i matanga hua nei ko Tom Waha. Whakamutapatu e whakakoanga hau nei mai he matakau FAO, Food and Agriculture Organisation, ke lata ia mo e tau matakainanga mo e tau taki manga, me tau manga takitaha, ke mo e whakalaulahianga ke tau whakakoanga ke tau moa whakatūwufua, ke lata me tau tōru mutu. Koe ononoanga e kautaha FAO,
ke whailang matai alo tōru ke tūtuku hifo e whakatau he tō tangata e tō fufua moa me he tō wharekoro. Ka e larini ha ke whao ne tangata e alo tōru tō moa mo e ke moa ke tō fufua moa halo tōru mai tō lotoko ina halo tōru. Longana mai ki he alo tōru ke he mga pingpongi e tauka he tō kai moa ke anata e me matanga wane. Whailonga mataianga na kai e whaiau ke he whatawanga tō kai moa po ke whailonga mataianga na kai he latai mo tō pahamoa. Ko e whakakoanga he hao nei, ko e lauri ni ke mō e kumikumeanga, ko e ingoa e manatu e tau tangata me he motu, po e tau takitaki mana. Tō mō me po e wha mō popo e tō kumikumeanga nei, tō kikisi ke me mtakau taha e whaiau, ko e ingoa holo tōru na meki mō e lang mataianga ke sua e naia, nā kai mai ke au ke pehe e moa po ke nā kai. Ko e uta ni he mga whakamui, whawai taha he tau manatu ko longona e te tōru i māme anu. Ko e tō whakakoanga nei whakalaulahi ke lata mo i tō takitaki maanga, ke maeke ke kumikumi mo i iloa, ko e toko whiha e tō tangata kua manako ki tausi e tō ngahua, ke leweki ke he tō moa whakatō fufua moa, mo i hingoa e tō lang matai ononua tuki mua, ke lata ia mō Niue. Se pena hatu tūru tō walatala tutupu ke lata ia mo i awhiawhi nei, te manatu ke tolu atu ke he lata ia mo i aho whakatātāhe maanga nāha tamakautonga, a mamana ki ke whakahoko e ke hawhi iu me whaitapu nei. Tō liliwa tō tūru ke whiliwea ke whaitapu ka hau, no sansione holo nei ko mawehe atu, no wha me manuene pō.